Mutongoria wa kiama kia DCP niwe Rigathi Gachagua ni eranĩire mĩto yake ya gũkahũranĩra gĩturwa kĩa president mwaka wa 2027 ĩndĩ agatarĩria atĩ mĩto ĩno yake ya gũkahũranĩra gĩturwa gĩkĩ kĩa president ndĩgũkorwo ĩkĩenyenya ũrũmwe wa mũng'ethanĩro. Watu ya DCP wameniambia nipiganie kiti cha urais na niko hapo, lakini tungetaka tuambie Wakenya wasikuwe na wasiwasi. Sio kusema kusimama kwangu inaweza gawanya upinzani. Sisi tuko wengi sana. Tuko na Dr. Kalonzo Musyoka, tuko na Fred Matiang'i, tuko na Martha Karua, tuko na Eugene Wamalwa, tuko na Justin Muturi, tuko Fred Matiang'i na kila mtu na mimi. Hakikisho yangu ni kwamba zote tutaketi pamoja, tusikizane, tutoe kiongozi mmoja wa kupambana na William Ruto uchaguzi ujao. Ekwaragia arĩ kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa augĩte nĩ magakorwo na ũiguano na athiriti ake a mwena wa mũng'ethanĩro nĩguo gũkorwo na mũrirũkia ũmwe wa bendera ya president nĩguo kũng'ethanĩra na President William Ruto. And I want to promise the people of Kenya that Rigathi Gachagua cannot be the dividing factor in the quest for one presidential candidate. Ihinda-inĩ o rĩu nĩ augĩte no ende akorwo arĩ we ũgakorwo agĩcagũrwo ta mũrirũkio wa bendera ĩno, ĩndĩ akiuga kũngĩgakorwo na mũndũ ũngĩ ũrĩa ũgakorwo athurĩtwo we nĩ eharĩirie gũgakorwo akĩmũnyita mbaru. Mimi nina matumaini na ninaomba wateue mimi. Naona nimetosha. Lakini kama haitawezekana, isemekane ni mwingine ndio tuweze kutoa huyu jamaa, mimi nitamuunga mkono. So we want to clarify to the people of Kenya that our objective, our plan, our quest to have one single presidential candidate still stands. And the fact that we have declared individually does not undermine that commitment and that objective. So musijali, tutaketi chini tukubaliane hapo mbele. Lakini saa hii kila mtu atafute umaarufu wake, si ndio? Kila mtu you go and consolidate your support. Kila mtu azunguke, atengeneze chama yake ikuwe strong, atafute wafuasi. Kila mtu ako huru na sote tuko pamoja. Then hapo mbele tutaketi tuulizane kati yetu nani yako na umaarufu ya kutosha ya kupeperusha bendera na ya kuleta ukombozi katika Jamhuri ya Kenya. Handũ-inĩ ha Murang'a News Hub kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kajiado, niĩ njĩtagwo Kamau wa Kuria.